Mahaya GC News, Luma Bawumia Akwaba had the latest hot news in Kwanam the Bremo. So we are subscribe to the channel now. Message say over subscribe. Jobaya and say over click the subscribe button. Now see what belly notification. We are the side video piano with sa ever can be. I thought we are now like a video no give us a thumbs up. Now see share my offer so now we need be now war and I will win your echo. I feel you're here and some about the profit. And some air cost. Something. We saw 1979. We saw yenim dia running sima ye. Yenim running mate ya hodwo. Eti menya ho se wo kwana we are running mate ya hu so bida. Na asem wei eye be wei mon kan kire no. Wo kire wo hu bebre ya ye kire wase. Wo kire wo hu bebre ya ye kire wase. Ebe wei mon fan kwa adwuma se wo mem wo kurom wo asori mu wo school mu wo adwuma mu wo baabi a na wo kire wo ho bebrebe a wo ya hantan bebre a ye be kire wase otumfo aka wontie so okura wo firi so asanteme mu de a ni kurom hine mfre no ababa wei engrofo se wo ababa wei wo peme masem wo be di ohimen hwe na wa mana mem mpacho muntie ni yiu edise enkrofo enya sa perception na kire se bibia si bibia asie afa Dr. Matthew Poku prempe ho no maybe bobo bi so amama tie okay fam 1 0 enyu anu no kokan se mampani Akufo-Addo nim na spillage no a ho no wakobo voter regional by demonstration no enye bra we education minister no enyu anu no kokan se wunnim nwoma na Akoto teacher training diploma de faso be ne wo mo so mo kai sa asem no na no ya baby a wo so be free hoi ye nasum baby an energy ministry a wo so be free hoi en na hwe fu abo energy ministry a wo so be free hoi hwensam fu a ekoso tariff ni na koso. It is achievement no na mo say oh yeah na and na we achieve and we achieve dia bay na otumfo say tu asante hene etu na pofo no waka kire ne say media matetew na minimu na minim se de wusitie na enso nkrofo se wo muade wo ahomaso hwe ena wo amasa ade no ade no a krofo de atare wo no amem hwe na wo amasa ade no a ye kan ye mfanto so manye ho no hwe na wo amana amem and a woman, a word of caution. Said me to keep me to tree muchi. And Crawford Kwame in Kunuma. Me Kwame, whom what dear? When a woman, may generalizing. Ababa way, and Crawford say, whoa, Ababa way, open me, masem. Wo be do himen hwe na wa mana mem mpacho muntie ni yiu edise enkrofo enya sa perception na kire se bibia si bibia asie afa Dr. Matthew Poku prempe ho no maybe bobo bi so amama tie okay fam 1 0 enyu anu no kokan se mampani Akufo-Addo nim na spillage no a ho no wakobo voter regional by demonstration no enye bra we education minister no enyu anu kokan se wunnim nwoma na Akoto teacher training diploma de faso be ne wo mo so mo kai sa asem no na no ya baby a wo so be free hoi ye nasum baby an energy ministry a wo so be free hoi en na hwe fu abo energy ministry a wo so be free hoi hwensam fu a ekoso
tariff ni na akosoro it is achievement no na mo say oh yeah na and na we achieve and we achieve dia bay that's the nyina mo otumfo say Matthew Oboku Prempe enkrofo se me de menye sa nam tete wo pani due mate mante twi no odue mate that's why I said the mente ye no enti na wo otumfo se me de mate se wei since when ana Ghana for obi a omuade bia no ye crown no ne se okana dwene. What is that? Country of hypocrites. Country of hypocrites. Video be about ya ote parliament edninsa so say nipa na all kasa wo ho no wa bodam. MPP for mo asem o. Ba ye yinu a mon kai hunu se wo be som Ghana man. MPP for mo asem o. Ba ye yinu a Napo enkofa sika mfiri ni fie ene de be som Ghana man. Ye tax ye gigi no ame pa ban ya oba no say me de me ban me ko $100 million. Me pe party kro. Ye ni ye sika until we have a stake in it. Otumfo say. Hwe na wa ma Bawumia enu no ho. Bawumia enu no ho se wo yi wo. Anya bia no Napo ya de wotu otumfo opokuwari ni din ade Matthew opoku meboa entinka otumfo opokuwari ya de no to wo no wona nano enka ubehie ni suban bi no wo show maturity bi. Okay FM 101.7 hwe yesu obi wo presidency wa de boya ohu wona wo chia wo voice ni na wa wa chia se enchia me so candidate na lusu enyam bia Napo we wo contest na unya ya na before moy are you selling the vice presidential candidate and as a running mate and I'm selling no the running mate seems to be louder than the candidate. Why? Ano pay me so de me kan say Bawumia e ma Ghana fo nuom ho se wo koyi Matthew Opoku Prempe e ma Ghana fo ene mo so ntokwa mu a mo nkom ade but me say ma Ghana fo enu wo ho se wo se Opoku Prempe na ape bebrebe di nyina wa na ape ma Ghana fo nu wo ho na otumfo etuwufu wieye pe efiri manhia wo ba ya na abekeka ne obekeka no na mo wa dwene mo di mani fa ne mamu no mamu mane nya monwa enya abayi ba ya na ye Republic Day 1st July obeyi firi ho abayi ba ya na Republic Day because ye nya independence no na still ye ne ye ho eda ye de ye ho akwa se wo koye oba ho ade na oba no wakotu etirensa na fe na wo be ya awade na nkase wo de nsa ko ho abusuafo eno ni Independence Day no ebra ye de ye ho as Republican state no ye 1st July aban ba onyi mfiri wo attempt ni nyina ne se de Kwame Nkrumah ye bia nya me Kwame Nkrumah abayi discrediting and it manifested in the running mate of the New Patriotic Party. Sika anano bibusa question bi se wo fa yen sidia ye die ya some say the big six no omoda so the big six no a wo omoda so nyina no me pa cho by history no omo ye den towards the struggle for independence omo ye den obi nkan kire me okay omo te UGCC. What is that? Nyamon kwa na munim history oton and you can't rewrite history. Anna say na Akufo-Addo ababy ni wa mo Kwame Nkrumah no na po buade o enti ewiase nyina jimi se
no African man of the millennium. Boys na mo manage sa Napo no, munye careful. Mo manage ye. Ye mi bo ha ye nim no, ne kasa nye. Ghana na wo besumo me pa cha one first ka bia mfiri ba bia na eba wo. Me de Bawumia so obo wa me emfa me ho. Odidi wa tara nye asem. Ba wo ba resom Ghana. Finally. And now Akufo-Addo why dear. Free senior high what the aba. Ye were failures and achievements. Galamsey went to me on two. Yen sure the aye. Kwame Nkrumah time yen sure to sa. River Brim, River Cobra. And then penny for no, ya de mo da no, mo ya party penny for minister say, mo na mo to Galamsey no sense you. It ends achievement mo. Ha. Napo, me anyon so. Eyi sa water dam no da ho no. Kwame Nkrumah da wuro mo. Me ba cho mo ba ye no pa cho dam be no ma ye. Ah, wo compare die bia ese chese. Wo te kwa na wo botitiu. Kwame Nkrumah wona ti tema habo. Me ba cho mo ba ye habo be no mo asie. Sa se na mo ton di sa. Na said ye komfo said ye ponko ni bodua anka ne tun sa na anka komfo nsam da ene hwefu ebo ne onyo na energy ministry o kanso anu akan kwa asema kirew December beba 7th obi a wokoto aba bia fa wadwene koto aba no mo ma me no wonka ho Wamo fum sase no wonka ho. Wamo yare o mo kwa abrochire ekohwe o mo yare wonka ho. December fa wadwene ekoto aba. Ya ni abre aduane bo ya den ye twa ho twa live baby bia ye bossa. Wo sori so a nsem hunu na mo keka kire yen. Mo kwa me Nkrumah no. Ah de onyo kwa me Nkrumah wo de yen. Bibisa. Mate opoku pempe Efie be no afiri mu wa asante. Okay, FM. Nikuro me he. 101.7. Napo nikuro me he. Sa owo kura wa firi so a nikuro me he ne friend wo tumfo aka wantie. Mwade mu he sa ke kanse mu sa. Woje aka so na ne boys bi na ehie kasa ho. Wo no mani na na kasa. Enti ka ba ye e na ka ko so owura Bawumia nan. Say Papa me diwase wate. Ena abegyina ho na ase me nuanom MPP fo Ghana man monna na adam Akufo-Addo asema me na monna owura Bawumia asema me na monna party mpanimfo national sani aba fom ne ye ne agina ha nyina me de obi ase se mo afre me se me mebo Bawumia chidom na maben so no me de onyame moa ebe ye sa me de ahobrase me de nyamesuro me de wodwo me bie me kwan ye ni dede ba ne okokoba ye nyina ya MPP ma pru me bie nimdie bibia obia wo ne de beboa ne break 18 bia ye be break na bigina hayi me da obia ase masom se me so me running mate adwuma no me ye ade aboa me wura Bawumia eti kanya nyansa kasa ani atia faso eye me de si ha ye be sa akoyanim Ghana ha yechechi Ghana abakosema but Akufo-Addo call retirement not even be say case we say a free say yechechi Ghana from 1957 ebe kan ye nya president bi a waboa Ghana chen na ado da Akufo-Addo me say a free 1957 be kan mo form Kwame Nkrumah no mo form obia di wa ba di mampanya wa boga na ho ban e di Ghana kola nim China na do dankwa Akufo-Addo me ka ne se ya di jawa ne di oswa ya di jano no ofa swa ye ma no ya akono eti na ye gina ha ya ma de si 2008 na bi si bi obo chama wutu kan na me ka so de be ni monyam sana na do bako adako Akufo na obekwa na 7 January what's on no di no keto ba obi ansa me be de makasa che no wode metunufo
Otumfuo ne ban na na bi wakasa che for them. Otumfuo. Nazo ma men kan chiro. Naso Dr. Matthew Poku Prempe otumfuo se man kan chiro. Ma Dr. Bawumia nunu ho so wo yi wo. Ma Dr. Bawumia no so yi wo. E ma nunu ho so wo yi wo. O koya no koya sumpa na di na chi na di obekire wo na wo so ye. Koya sumpa ho blase ne di na chi eno wo so ye. Dem no waka na dem na America. Se sa se we di ka che o dem enso wo kana ase. Pa ho blase ko di akire na ye ne kama mame. Pa ho blase ko di akire na ye ne kama mama. Ya sitie na di ono obekire wo na ye. Eba ye ya sen krofo bi se wani nso ade me se akwalai me tete no ofie ma hunu sa ade enti na ye kasa kema de ye ka no media mesa wuti sente sa e ma ne nye ho na eubanso anyame tumenti ubedi akire na bibia ya bompa ya akire na de nyame ahihye ayeho amaye Dr. Bawumia ka chenza me de national nsa Dr. Bawumia otu se me kan chiro wode nana no ahye wonsa bia wonso tete no enfomso bia na beba maso nti na me amentia no wodem bia tete no enfomso bia bia manaso nsi manonte no ntia no wodem Ashanti regional chairman wosime dana se papa Bawumia ayi wontumi Ashanti regional MPP chairman wontumi otumfuo se me kan chiro oso wodam ase papa da wonso bibiara wajana na chi na ye na ba ko kama bibiara wajana na chi na ye kama jame wo se de aka de ni nyina wo nyame ho yo waitifo because this news so na wo henu so we subscribe to the channel now message say over subscribe na wa like na fi wa share video no ama ofoforo so enyi bi na wa hwe wo so betimi akere wadin Afriyie se we nyina ho ewo comment box no Mubeti interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.